Mijatović. I to je šansa za Đurđevića. 1:0 vodi Partizan. 1:0 vodstvo Partizana, strijelac Đurđević. U spomenutoj snimci vidjet ćemo kako je došlo do te situacije. Na klupi Partizana da vidimo. Jedna greška, Mijatović je bio u prodoru. Jarni ga nije uspio stići. U stvari Jarni je u suradnji sa Mijatovićem doturio tu loptu Đurđeviću i Partizan vodi 1:0. Bokšić. Vučević. Odličan udarac. Malo je na krivoj nozi bio Omerović, ali sreća po Omerovića da je ta lopta ipak išla. Bogdanović. Đurđević. Sjajna akcija i 2:0. 2:0. Bogdanović je prevario vratara i svoje čuvare, vratio loptu Đurđeviću i Partizan zasluženo vodi ovdje u Splitu sa 2:0. I ono što je lijepo čuti, sa tribina čuju se aplauzi igri Partizana. Prezadovoljni Milutinović i Bjeković. 2:0 vodi Partizan, 27. minuta. Mi se čini nego sada već sam u tom trenutku gotovo siguran u to. Mnogo njih je skočilo. Igrači su svi, i treneri, i igrači potrčali bojeći se navijača. Ostalo je nekoliko Hajdukovaca, svi sa Partizanove klupe. Potrčali su u slačionicu, plašeći se težih incidenata. Poštovani gledalci, ovdje na igralištu Hajduka u Splitu vidite sami što se dešava. Utakmica između Partizana i Hajduka nije završena i pitanje je hoće li uopće biti završena. Prekinuta je u 20. minuti drugog poluvremena pri rezultatu 2:1 za Partizan, kada su mladi navijači Hajduka takozvane torcide provalili na teren. Pobjegli su svi igrači najpre Partizana i njihovo rukovodstvo, a kasnije su teren napustili i igrači Hajduka. Mladi navijači zaposlili su teren prije nekoliko trenutaka, skinuli su jugoslavensku zastavu na Jarpolu, ovdje na stadionu u Poljudu i gotovo je sigurno, bez obzira na prekid koji bi mogao i duže protrajati, da se ta utakmica nastaviti neće. Ono što treba spomenuti, nije bilo navijača Partizana, pa nije prijetila nikakva opasnost da dođe do sudara navijača, eventualnih ozljeda ili još tragičnijih posljedica. Toliko sa stadiona u Splitu za sada.